Mipum kuding mo bo nolok chana kai kham na jari amsum karam jari ngak mamanda pung amo male aina ISTV gi news dagi phangba paw mana hadak femina tokibada state sariba kangu apagi boni enterprise ki पैसा मत लगा सुनील जैन कौवा बिशक चीटिंग तौरगा चेंखरे ना आइना पाव से तारे पाव से आइना अनीरक अहुमरक रिपीट तारगा आइना खाली which is very bad. It is a shame. असब चावना कारबार तौरिबा मीदो मणिपुर दलागा अखोई की इचम चंबा प्रजा या वाना सुजबा या वाना हिंगबा बेंग दगी लो रगा थबक तौबा अदुगुम्बगी पैसा याम लाइना मत का चक्रे अदुगा चटपदुदासु चिट अमुक सु तौसले टिकट का सु थारे अदुसु कैंसल तौसले वसीती डबल चीटिंग ट्रिपल चीटिंग तारे अखोई पंग बनते अखोई चमजबनी मी वो थाजबनी अखोई ना मोइना अदमाई तौरोए करी किनो नेशनल लेवल की थमक नि मोइना ठेका तौरी से आर्ट डायरेक्टर ओइने लाइली से इचम चंब स्ट्रीट बॉय नते अखोई नामा वो या व्यवहार तौरगा थाजबनी अबा हुजिक दी थाजबा दादुम संसार लेरे अमका थाजबा दादु लेरे अदु माना सितौबसिदी अस्याम नुंगाइते आइना खोताक्ता पाव से मथंग लौनरीबा आमदा हुजिकी बोनी एंटरप्राइज की बोनी सोई की मरुपनी आया खया लुना तो तिनजे मंगोंदा सुवारी साब फंगे आई की यारा लुना तिनबा हाना कंज्यूमर क्लब की सु याना सीनियर होइबा तमक याम बोरबा सेक्रेटरी ना मंगोंदा की सु आइना पाव पासु याम ngamba mini manipur dati mana boni ga ai ga pau phau na le boni de gi lo ba pau do ne aduga ngasai akai ki ISTV da boni na singjamai police station panjaki bada aina kotak ta singjamai police station gi OC da adu sai ki maruk ne akai ki sana thoe OC sahab akai delivery SHO ni aya da di OC ni मौजूदा किसी पावलो रे मथंग then आइन मोइन हाई बना सिटी इम्फाल सिटी की कैनोनी केस नी then कोतक ताइना इम्फाल सिटी की ओसी ngो चार साइबा इसे मरप नी very close friend even SP होवा इबोब चाप होवा आइना खुरमगा सार मसी let us not spare this person माना कोई की इंटरनेट की जुग तती मसी को क्राइम सिटी याम लाइन कोई फांगा में महाना मणिपुर दा लाख पदा नथन तदी लामोय मतम खरक कोई नसु लेरंगनी बाजार दा चतना कोई दना होटल मयाम लेबदुदा माना मागी आईडी आधार कार्ड नि खंदे आईडी सुत्ती जरमगनी मधु थिगले हरगा सिटी ओसी इन्वॉल्व हो रहे हैं का मसी दी इरर लाइन अल्लाह सी if we keep on tolerating this tung dasu akhoi ki manipur prajata mina asumana cheating soidana tawbani ai ki friend circle even delhi da bau crime brand officer singai wari tore mana hai akhoi ki mana lakpada whatever clue कोई होम से अदुका कोई के इंटरनेट की थ्रू दा कोई ना लो शेयर तो मिना रगा very easily we can capture him मसी लाइन अल्लाह रुम सी amount picture asu chawrasu it does not matter the matter is why he should think that he can cheat कोई अपंग बनते कोई दी चमजबनी मी बो थाजबनी माबो लेकुंडा बो चंगो सो कोई मसम पार पुथोक दबनी पार सो मखों का चिंग दबनी मसीनी आइना हुजी
mayamda health to haidorise bazar kangusu ama community mayamdasu hotel kangunasu aduka nahan amoigi femina sinjaba tourism department ni khangde atai tai bebag ni khangde mangonda whatever lady ba clue mayam se khumjale hairga madu mi to manipur da purakshi aduka double payment logdabni double sajai chupi kitapni so that the world should know how can they cheat our people. We are highly cultured people. Within 1 hour, I have spoken to more than so many people. They all assure me, yes, it is a very easy thing. We can take out the clue. Nara matang nahan nungdang da. Ay ngoda amasu case aman lakchara me. Maduna kaino kay student amana Chandigarh ta chahi mari ki course ki tamakta institution mada register to jani aduka mana pedre di tok pa yana kay chukay dina aduka institution dana nang tok pa yaroi nang paisa pedre ji thok su yaroi aduka nang na toke hargana chahi mari ki fees to moina nungtang da ingonda ay mami panjaning de nungtang da ingonda haijarakpa within 5 minutes aina Chandigarh da akoigi aigi marup amna ken man ni masu Chandigarh da ti ma ken man laite mangon ba aina detail do line thare kina institution ki maming ni sina dean ki maming ni aduka moi ki makok dana kaino kawe akoigi Shubham Agarwal mana khod mangonda wari sarga Shubham Agarwal da hairo jani minority commission dagi Delhi dagi aingoda masi tarwaina lakchabani Shubham Agarwal na hoye very sad man so shame feel tawe aduka no manini da akwai loir ma clear tawrage student su yam kina lai rame aingoda adu tawgatra pura akwai kidnap ki jaat ni madu su nini khaktani chagi to haying solve warani so we have to unite together. We have to take the help of our internet ki jugni internet sa line ma akoine manare haraga nobody should cheat our people machine ai chathok na hai jari se any such matter which come to my notice madudi it becomes a very priority issue for me adu ki Sunil Jain we will not spare. He has to come in Manipur, handcuffed or kadam. Chahi thana mamang da chahi tara degi hele akoy ki Delhi degi akoy ki optical ki choba ramna mami le raba national figure Manipur mi gi paisa khara kano tara chick tawe akoy na tauraga Imphal degi police mari bayar la hale bahel laga aiki yumda thamaga hujiki mi do phare ka da akhoi ki da thamaga nunga laga bayar Imphal da thajaki bani mana jail da chahi tha umra tha mari tha tarura lairure paisa su senge jail ki sajai su chare madu we should not tolerate anyone cheats Manipur we will not tolerate at any cost adu hujiki Sunil Jain ki case whatever prajana mabo akoina health obe aba we will not disclose their name hotel kango agero maina sita ra taxi kango agero something clue ma soy dana tha mamgani madu mayam na hujik we should unite together aduka Boni enterprises ki paisa do it is a very hard earned money we should help chume Manipur ki government ki daitwa bodi laite tourism ki daitwa laite mana direct tona jab agreement ni adorasu they should help officially or unofficially it is our moral duty to help our people akwai ki mi siliya wana paisa tali ai khange paisa tanda mayam solai madu masi aina appeal to jari whatever information
together, let us share. Nasi police manga taru armale airport ki officer da so idawari sai mana su help tauri loin ma help tauri hoje pau foundary amaga manga so my appeal akhoi na tak machi lem na thado di tum da su mana mayam na akhoi praja bo yam na pangye na lora kani akhoi pang bana chai chamja gani madu tam hai jaraga mayam na cooperation pbo ataka paisa chawba thirakano cheating though nobody should be allowed to cheat our highly cultured people machine ina hairamaga mayata tagachari farumjari please help us.